Ruth and Esther, or see Ruth ne Esther. Abusia for yebema mo akwaba na afe so yede enchia ede ama munyinara. Chosemu empensempensemu na emre asaso se ye ne wo eye. We ye London Ghana menda akwanhwefo. The whole of this quarter no ye no ehwe adusuan bi a watone di mfato ho nsasode ne nsohyade broni beka se allusions, images and symbol sene ye faso na ye kire Bible mu nkwanhye mu na ye no esua no ya ye adusuan bebre na atwemu no pese no hwe adusuan no etoso adubako atifi asem no ose Ruth na Esther ye hwe ho abasisia. Important women we are no some say almost stories na Ruth and Esther mua in that day you cry no say bibi ka say nyanyanka mekumi yakopon na aboa no dia also na do nya manhwe na ono na eledia obona dwumpo say afi de ono a oya abode no bema na konya so ase na kronkron ni no na ba root who ye no na se ene Yesu Kristo Omande hye ye besan ama munyina akwaba na afen so yadam aseso nkokwan so se ma fidie eda so eda hase se ne medikan eka ye no ene adusua no eye ne etoso edubako nkakra ye de kota ne eba na wie ya anomabo afo no aye krado mo bebo na ede ene adusua ne ede abro badansa na no me enkutie enwum free church kwa ho mra sisia. Yeah.
yɛda yɛnuanom church kwafo ase enwuma a wɔde ebedi adisuan animo ene na me de asidia page nso ebema 3ABN TV Ghana TV and afi Hope TV Ghana sadwuma ko mi na afa TV adwuma e de ato mo so ayeye sadisuan ya mo nso omofa de ko Ghana wiase afa na nyinara se wo hwe na se wo tie na se wo mo bia pese de bo sadwuma ko ya se ne de bia ye no fa won number egu yemfuni na ni frɛ obi ba gye so kakra bia fa bo sadwuma ko yi na enam saye so e ma twedi ampon yankopon so akai wo dachi bi ma wie ne saade ne na me de mani be kire fidie mu hase na wo mo be bo amede adisen e de abraw no ma yi o mo de akire mo wie na fi ya hwe adisen mu me de mo sonfo Bismarck Mensa ende ye wadom mesan e wo yenua Foster Twum e ka ye ho hase oni Twum ye mo akwaba enia misa great me da say ene so watimi aba na me ko manimu a Ransford oheneba sapum na ono so hotel Rans ye makwaba great me da say nenso etunsa fro watimi aba na fe yenua John Mensa Thompson so na eka ne ho no opini ye makwaba yenua Bismarck great me da say nenso waba na eto no wa no eye yenua elder akoko kire na eto no na eda kire ye makwaba yenua da say nenso what's to me abase ye mfa adusia se emfambre yen atiefo ya wie ne sade ene ba bia wo bia ahombrase mu no si utrase na mema opini Thompson mompaye emaye so me mompaye yeda wase ade nyina sutumfo yeda wase twedi ampon se ayope na wadom na umba ehia ede wasem be wasem pensempensemu na feso afoforo etumi ate wasem yede hu nyina ehia wonsa ne yeso nse bekasa faye mu bekasa kire yen mansem efiri ano ba na enye nia efiri wasafi huwa nipa dom ebetie asem yeso ma wasem enye subra ema wo ma wasem emfa enkwagye emra ma wasem emfa nidaso emfamra ma wasem emfa ayaresa emfamra se na bia wo ma ebetumi atena se atwen wasafi huwa wenim yenim se wo kan ye ho no madwumedi eso wie pe o Jesus Christ de munti amen amen good gradually yede yenkota ne eba na wieye we adusua etoso do bako last week na ye hwe adusua etoso eduno no kwasam se na ye hwe chosemu abasam ahodo a efa onyankopon krofo bi ho a eni asisisem bi a esiye na mfoni a etwa kire ye no eye daachi ene ebesi enso hu adusua nti hu Sodom ena afi Gomorrah ena afi hu Noah nsuyire no eniema na bone mpempen so na akwadru a na nyankopon ensantimi trance ma bone entoaso na wode say sankrofo no ye narrow no down to yenso ye level emu say ye de krompo atra na chese ye no de nyankopon anya abotre pa e de amaye na otwi mu no so ye toaso na fi yahwe sabasem ya bi a eno nso de yadwen ekwakusi two important women bia no kwasem say almost stories na de Ruth and afi Esther baako ye okunafo a obenya onyankopon hu adom baako nso ye ohimba okupie baabia na nka obi abotimu pose anka obetore won abusiafo ne won nyina ase nanso onyankopon so ebeye won feba ye beko Ruth ene Esther abasem ne ahwe okwan a ebefa so na sa abasem yi aboa ye matimi ate onyankopon komhye ase ewo trosem aboafo no na omba beboa ma fe yetimi anti se wo ho afa trosem no na fe tran mentim wa fidie no emfiri ase this is the first time on so wo hwe on YouTube so be subscribe to your channel no wo wie so anu ami adoma no so e kire se tem bia be sa adusua yi won so wonsa ebeka bi enti yendi kan hwe yen ka abosem no ye hwe nka abosem no ewo Esther chapter 5 verse 2 Esther chapter 5 verse 2 eti radiasem na ibase ohene no hu ohema Esther se ogina abanwa so no onyananim animonyam na ohene no tene sika ahempoma ewo ne nsem no kire Esther na Esther twipini na obeka ahempoma no ti amen amen good
I think say we nkabosam ne Esther an extract Esther abasam no mfimfin ho ba bi na yetu a ye de abeye nkabosam ti ye ko adusua no mu no ebebam na fe yaka ho asem ye ni kan hwe abase no se ne esitie Ruth chapter 1 verse 1 to 5 or say a comwo aduane fie sana tifi atam no ewo de baby etre or say a comwo aduane fie famine in the house of bread. Now yenko Ruth first. Ruth chapter 1 verse 1 to 5 no. Yenhwe description ewo ho no yenhwe de si wo ho. Entira de asem. Na atemufo no bu atan no mu no ekomba asase no so na barima bi a ofri Bethlehem a ewo Yuda ko se okotena mo abasase so aye hoho onene ne yire ne mamarima banu barima no dinde Elimelech na ne yire dinde Naomi na ne mamarima banu no dinde Malon ne Kilion oye Ifritifo a ofri Bethlehem a ewo Yuda na odru mu abasase so na otena ho na Elimelech Naomi kunu no wi na eka ono ne ma benu no na oware ire no Moabfo mu obako din de Opa na obako din de Ruth na otena ho beye mfiedu awo won benu no Malon ne Kilion enso uwui na eka oba no nko ne emabenu ne kunu no echi. Amen. Amen. Yo open chairman men call so na me hwe abase no ne ye ya Naomi ekopie Moab asase so yemfa ntoto soundo familiar to yens ye wiase ya ye wo Samriana. Yes, o hwe nimre ya enipa ye bi akoniaba. Aha ye wo sisi ya ye tie e kire se yeso yaba ye bepe bibi. Edinti no enipa mpa ho kire. Ya ho kire ye kakra bi a ye de ni tuto. Aha ye ba ye kure ye wa ha o sisi de ye si America ye no o ma no to pa. O TSA ye si Germany ye pa no ma no na Germany ni so ba Italy ni so kese enipa di akonia benti saa de die efriti de mra abone ba enipa ye move up and down sa fi setem bia no ye pe bebia ye ho beto ye so chechi ene ne ye pe aho kire ene wo ka se the house of famine in the house of bread. Bethlehem ase kire bebia panu aduane ebu na ye de na fe de okom se yaba adisuane ye de ba na wie na eye me de pa evise kire onyankopon kesiye ne meniye ne tumiye se de oti bono ma ho ba no so plama ye na se ye kom atena se atwe no a obeye ne ma kesiye a eche wienum amaye eniti wo se ekombai ene Elimelech one ne busi o ma ye ho so na pa mo hwe de sakosi ho afi kra de na chei wo ko wodi ne kunu ko ne ma mienu wo ba no ne kunu nka no ho ne ma mienu nka no eno an hwan Ruth no de no bae eniti no de opeso kire nse eniema ye hunu wo wiase nyina sese no si ye tu ye bo ase atwa awurade na owo nhihye pama ye onso wo mukokokokoko ya wo mukotena wa ni kunu wo ye ne mawu ye obae no efie eno behi alade nkwa nti na kupon se de wo ka kire no wo se ye ntwe no bibia ye hunu bia aduane eniema ye hu nyina no enye se ye ya ho de ne edidua anuane no onyame ne tumi no ene ebe o say the God is always allowing human race to reap the consequences of rebellion. Ye no enam de ene wudua aduane kura aduane no enye fi se chemicals kura se ye de kummoa no na no so asase no the nutrients in the soil no ti aduane kura wo no anye dai aduane no wudua mokese sa enti yenya aduane kura ni na the amazing thing I wo mu ne say Ruth and Naomi wo mu tinase oha ne mane hunu ni mra opa dan ni no na Ruth and Naomi ba ye no Ruth ade mi de ne say
ohwehwe the redeemer a obetimi redeem wo ohwehwe obi a oyebusuani obetimi age wo menu mienu yemu se ye ho se ye hwane betimi age hwane betimi amaduane abaye fie esi ye hu se ye nyankopon no na se opese ye kwa hokyire mu na emom posi ye kwa hokyire mu a wose ye ntwen no ye due boas nti boas no wose the tragedy is unspeakable. The earth still produces abundantly a powerful testimony of God's love. But between human greed and the ravages of sin, the world at times seems to subdue us more than we subdue it. Okay. One day, however, all this will end. Anything additional person say, you know who provide my Opa, Naomi ni krum koye no. Woman timi anko provide am ye ho. They came back home. Inti bring na mummy emre na menche no beje. Medical cry be ka ho no. So wo hwe adesua na de ba ko so me nya film ni say. Dedi kan no hwe Yakopon boy asase no. A place of abundance am I. Yakopon my bibia e be hia e wo asase so. Na so ye boni nti as adesua me hu nti. Now commerce asase. Now we start going out of where God gave us to go look for something better than what we already have. The actually no. And I'm saying nipa Yakopon boy see international e wo pepe ye nti no. Ye honhom no da previous say be ko baby a ade papa wo Yakopon de dua troni ye asomode nti ye pam afitum nti de bia nipa kra na pre akoba bia obenya de ho eye nti so hwe na Naomi a okono nda so se mo abasase so na ahotowo okoduru ho no hu se da bi enye ha na ahoto no wo se me san komachi ade so ba kora me nya funu se ye ni pay no da ye ho pre se si onyame nchen be firi nyame nchen ko ba bi fura ko nya bi a ye di se ye nya wo Nyankopon ho ye koduru ho wi a na atie ni sese nwan na afia kai se san ba Nyankopon nche me ye mfa nche ya adwumi se Nyankopon onfa ye ho e bia ho kire na etim Nyankopon hu ye Nyankopon hu se me be na so aye den Nyankopon hu se me adwuma ye sei Nyankopon nti wo ho pa na da ye bom pa ko bitimi ka se Nyankopon nti wo ho pa na me pa de ye mi sei let us remember se Nyankopon bibia wo ho nemo sometimes ye kai se yam boni na ye no so asotwe na ye sei ka nemo Nyankopon abiribia ne pepa ne se obetwe abanti Nyankopon fie no ho na abundance ne wo na ye pre se be nya no be fufro dia be ko ba bia kom wo mbi se be tena ba bia aduane wo no na ye pre akoba bia kom mum ye koduru ho a ya kai se se san ba ye chi ne be gi aduane e wo Nyankopon fie jo meda moase abusiafo se ne abasam no esi che no se onyamra kwasem se no waka Ruth book ni nyina na Esther book ni nyina so no waka pages ketwe bi nose bia o kan wetumi anyamu enti asepa ko ya hu abase ye tukotena ya kom enedi Naomi ene nikunu Mareka mo tu kwanko mo abasa so ena se ne yenim abasem no se ne esi etie no all sign eba no in fact e be very miserable return pa because nikunu amba bi ne mba mienu na amba bi in fact nasi ba kokura mpo pa omuduru ehonum no ka so no de no way enya de awoko ba ko san ye nti wufu nkwa na di na chi ena de ombaye nti no se na story no yenim no wufu nso ebaye no oba asase no so na obe ware boas se ne yenim apasam nti yen kan kakra ewo Ruth chapter 2 verse 5 no kakra menye so se be kan ni nyina but we come from verse 5 no eba all right intira just ena boas kachre na wofra ogina atwafo no nche akiri se ho ababa ni na abofra odi no agina otwa no fo no achi no ka se mu abuni ababa oni Naomi esan free mu abasase so ebae no obeka se mamini atwa fo no achi mini mpempe entase afiafi no entem na obae na okuramua de free anopa de bedru sese a onhome kakra bi mpo ena boys ka kire Ruth se meba tie enkwafu biara mu nkodi pempe enso mfiri ha afa ho bo mema ye ho ma woni emra afuo no efa otwa ho na di won achi hwe ma hye emrantie no se won haw
na se sikom de wa kon enoma no ho ekonum nia emrante no asa no bi ena odi nani butui na okoto fam na okakire no se adenti na manya wanim animunyam na wani ekumi a meye onanani ho ehui na boas buan se ne wukunu ewu achi woye wase no nyina wati ase akire me senya woja ne wona ne asase a owo won so no na wonam ba oman a woni wonda yi nchen no Awurade enhye wo ene ye anamu na nya akatua mu free Awurade Israel Yakopon a waba ne ntaban ase abedan no ensem nti huri na kan 17 no ena odi afuo no mpempede koduru anwumre na opre mpempe a odi no na eye beye atoko efa baako na oswa ba krunu na nasi hunu nia otase no na oyi nia odimie no na ekae no ema no ena nasi kachire no se ehe na okudi mpempe no ene na ehe na okoye adwuma yi nshranka nia nani kun wo ho eno na ochire nasi no oni kun a koye ne nchen adwuma no se obarima mekoye ne nchen adwuma ene no edin de Boas na Naomi kachire nasi no se nshranka wo Awurade a onyae otasifo ni ewufo adoye no anim na Naomi kachire no se obarima no eben yen oyeyen boja amen. Good. Yanhwe said the story asi akwai mfoni ben na fe etwatreyen ewo hase yo Bismarck medas echia ahwefo ne etiefo nyina ne wo mo a na wotwe biara omunya mre ede wo mu data ehwe yen no mo hwe Hope TV ne 3AB nyanya echia omu nyina si ehwe senia adesuen eba na yaba bedu mpempenso a Ruth any Boaz wo mo ehia na edu baby no Naomi eka sanke be yanke yense sanidin adenti sanse yawo a wakom se wutu kwan woni wukunu ene womba ena akọ na fei ahokyere tumi abama wukunu ene womba no efrim nti oba no eyo yaw ena na odeba enye no nko a ejapade a nanke wo ne kunu no sesi ase ejapade no so ahwere no nti chi se onya obi a oye ne kunu no busuani anse wetumi aboa no saa na yewiase minim se nipa bebre na moyawo mu a ende de yikura no se bebe ka se mnyaya anka mekume ho mnyaya anka mentiwiase na metiwiase den na meje na metumi aka ne akireo ne se enidaso ewo ho na enidaso ni obia ho se enidaso ewo Kristo mu se odu wani to no so a obema wo yawo no adane enigye obema ohaw na wo nemu no ebeda ne serie ama sara nso na bone ama sa relationship na nanka ye ne Nyankopon wo ejapade a na ye wo no bone nti se ejapade no ahwere ye enti sesi ano yakọ into spiritual poverty esan se anitiama sesi ano ye wo ntwetwede bebia enije wo bia na ye pray ye dieti akwa eno na ma pray for me bebebe abi because obia per instant gratification say ne hawa na se ne dadwen no so fonde ne saton ne so bompa ye man no a na ne dadwen ni nyina akọ but enye sa enete bone e dia bantama nipa ye nam sam kwan no so Naomi tinam di kankai na se ne sabetumi aka ne japade a ne kunu ejaaya a chi se wa ware ne kunu wenya ne kunu ne busuani bi ma na aboa no nti na ni som ne se nka Ruth ebetumi aware ne kunu ne busuani bi se ne be ya through ne kunu busuani no ne nsa etumi aka na
ohia na wo mu na mu no se ne saka japade no pepepe enigye ebeba na wo mu endi hia bio na fi wo mu ebedi wo mu ho Sarah na Kristo so aye amaye enti abenfo bi ka se wo de Boaz etutu Kristo. Boaz is like a type of Christ. Esa ne se Kristo eba asase so oba the flesh and blood nipa ebetena asase so na oba ese obey busuani enti sa relationship na ye Kristo ebe build wo asase so no through that no ejapade biara ahwere yen e wonyankopon ensem no Kristo ebetumi ama yensa kase ejapade no e wonyankopon mu yede ane se yenji Kristo ndi yede ane se yemfa ye ho entu Kristo so na senia enambo was so ma Emma Ruth ene Naomi saka omejapade afedie ohia na ekom no efiri wo mo so no yenso ebefa Kristo so ama saa ne ehwere yen no yenso yensa aka. Amen. Me da say yenhwe sene na apasam no esi kono. There's another dimension to the story. Na Boaz na fedie o se onyawodo sonko bi edema Ruth nanka na obeware, but now there was someone who was much closer relative nanka ono na e was or take its opportunity no, but Boaz have to come and redeem the situation. I say so no mfoni be na twatwere yen se de toto obonsam so na ono so e claim or that same claim where so na yes Christo so ababe redeem we no ehun mfoni na te say that's I'm say don't say we edition yeah we edition but kakra meka there first say yeah I won't say na your close relationship I say or boa e claim yeah japade ayahre isa inyama na ni nua pani no boas nua pani no ena na esese oye nti boas o just share no no say yes me ameye but when ti anje so boas he say okay and obey nti so he bought and then claim all the properties for Boaz and Naomi Ruth and Naomi sana ewiase mu obonsam ayeye o claim say yeah ne dia nti hwea o de ko Job so say ono na Jakopon na aboa no nti a osom no na o de wonya ma ne hwe na ono na ne dia ampa so oye ya wantimi sabe pepe na oma Moses bra Moses Jakopon oye mfumso a ofo say o ne onya no wie nti wuye no obonsam klemu ne body no so that was the first you say Moses no wuye no the first resurrection a human being a resurrected no Moses you know Bible no specifies that but ohwe senia ekona yes enuti no nyame eklemu say body no enye Satan dia isan say wantimi anya ho hwe yes sapepepe na enei ekoma ye Boaz etimi agifri ni nua pani nsem ni nua pani anye Boaz etoye sana Christian so openly before say ombeto japade no ekoye ense koye some secret thing say open to public and the relatives sapepepe na Yesu Kristo obonsam antimi anye ye no waje yen wanye secretly open ewo asenya so ema nipa nyina ehu ye na ma ehu say obonsam enitumi ewo ye so na Kristo no na wotumi nti ye de homa Kristo a senya atete asai bia no oha bia no senya ya hore japade senya ye lose your life in sin ye ba nchen a very sorry na aboye amen me da wase abusiafo kakra me de ekania Foster ekaye no eye se Boaz ene ne relative no wom kohia wom bodwa eno mo frere witnesses atwe adwen si bibi so em say last week adusia no ye ti bibi about
pre-advent judgment. Yeah. Sa judgment no etwe adwen esi so Daniel 7 eka ho asem, Daniel 14, Daniel 22 so eka ho asem. Na onyankopon se na temu no e favor womo agye ne die. Yes. Womo do ho ato no so. Adenti san se Kristo edi de moja aba betoyen. Kristo de ne tinene no abekata yen ho. Yes. Enti yakogina onyame anim e watemu mu a esan Kristo nti ye won kwagye. Enti e wose ye de ho to Kristo so. Wo biara Kristo ne tinene no enkata wo ho no. Unisa enkwagye no. Boaz omane nua no akonya but esan se wentumi anye nti ono gire mu as redeemer senya Kristo oye creator no asa be redeemer amaye no. Ono nso ogine mu amaye se na ebe ye betumi atena se na se yenya nkwa e wonyame anim. Amen. Amen. Great. Abusua for yehwe Ruth and afe Esther ti say na Ruth na na story no akwa ababi wi se Boaz ababi redeem omuma ajapade ana omonsa ahwere ono mo ahwere no omonsa asan aka back now yen jump street ne yenhwe Esther so ne die no yen chronologically na se yen yese ye kan Esther story ni nyinara but ye fa abasama ewu mu ayebetimi asua bibi afrim na fe de adwuma yenhwe ade esi wa hase for the beginning no hwe Esther chapter 3 verse 1 to 4 no yenhwe ne eba ho no Esther Esther chapter 3 verse 1 to 4 yeah see ensem ye chiri no ohene Akasweros eye agagni Haman a oye Hamidata ba no kese na oma no so na oma n'adwa so sene mapoma one no wo ho no nyina de na ohene enko a ote ohene aponkase mu nyina koto sore Haman efise sana na ohene ahye amano na Mordekai de wankoto na wansore no ena ohene enko a wo ohene aponkete aponkase mu no bisa Mordekai se adenti na wo de oto ohene emrai no na okachire no sa okachire sa da na onti won no okachire Haman se worehwe se Mordekai ensem no ebegina na waka achire bon se oye Yudani na Haman hunu se Mordekai enkoto nsore no abufuo hye Haman ma amen. Amen. Yafa entro hona. Abusa for yenim Esther story no Israel for ekodi enkwasumu but then no na ata Caesars na onaye ohene na Haman we you be ata Caesars a man so na woye no say big person and she ne say obi twam a wo se munyina mu twa no puse mukoto no ba Mordekai ono no so no kire se onyankopon ko an ede yenkoto na yensoro so sesa de we menyeda ema Haman efa no hotan yenhwe de Mordekai ye yenko Revelation na yenko kan Revelation chapter 12 verse 14 to 17 no yenhwe na yenfa ntoto onyankopon remnant church and as one a obegina no ne Mordekai ye eno no wo twaka bi anase omuka asem kro anase similarities bi ewo ha aye bitumi asua bibi ewo mu ana Revelation chapter 12 verse 14 to 17 na oba no okode kese no ntaban mienu se onfantunko esreso wo ne trabre ne obehwe no ebre ne mre ne ebre fa afri owo no anim na owo no pu nanum nso tise asubontin egu oba no achi se anka emfa no nanso asase bua oba no na asase buwe nanum mene asubontin a otwase no epufri nanum no na otwase no bufu oba no na okutu nasefo enkaya odi Nyankopon ahyede so na okura Yesu Kristo adanse no so esa amen. Amen. Good. Yanhwe de Haman ye any revelation ye no so eken
twaka ben ene da ntan anase mfoni ben na sa yito semi etwa kire yen wa ha no kwasem ba ko ha ne se Yakopon edi yesem o de ma yen nyina no eya I think say o ma yehu niema atwam ne de besimi asie o ma yehu se ne bre bi edi kan ne siye ene se daachi no se ne besi so asie so wo hwe akenkan sem ye kenkan we Esther etimi ensa chemu ba ko kopem edu 9 no a trust them no me yeti ase say ye ma obi so hwan ya ye ma Haman so ohini ebo na baso bibi nti sayan ye kenkan free Isaiah eti edu 9 chemu eye edu mienu kopem edu enum na Yakopon say obo Lucifer no oye Lucifer so kese na ehwe a wo say oma Haman bedu ba bi a mpanyinfo na omo ohini nchen no mu hu na ese omo ye de omo nyina ekoto no trust them me yeti ase say Yakopon bo Lucifer no uyi Yakopon ene ne ba Yesu free ho a abofo omo ka nyina omo hu Lucifer na omo so omo ye den na ese omo so bo omo mu ase ema no na ha na isakaye kan kra bi na bebe mu na ye hu no say abra Haman nya sa tumidie no afi o sha se hwe say obia me hye na se obia nkoto no eno me hu the corruptive nature of power ye ma otumi a se na esi ema unya eba proya na bibi ba omu sa subai Lucifer ni di kan hu woni mu Yakopon ema no so no Hezekiah me ati ase se obona dwumpo se afi de ono a oya abode no be ma na konya so ase na kronkron ni no na oba akotena Yakopon bi pokronkron no so so no be se de obese obia se ona oga abanti obia me hye na se sa subai ni bi na yehu ewo Haman mu wa ha na asem ne se Abraham hu se Mordecai ono eye Yakopon enipa no wonye na dwen se obekoto no afi ho na bufuo baaye no na ase ba ko ne se bonsam wa manipa adu ba bi se ye Yakopon ko fi yedu ba bi a wo a ube wadwen se ube gina ama Yakopon no na wo ho abaye ahi na nipa asha se de omani asius na omo town nti ka dise no se afi amanfo busa an se ada na wo de won kotu bie kai se omo ko asum no na nye Haman ko an na ye Jew ni okoye omo ko bebre na akokotokoto ye na so ne de oye se obe gina ama Yakopon eno na me ehu asema e wo revelation ni se oba no na chidifo oye se obe kura Yakopon ahyede mu no omo na otaye ne beba omo so eni ti amfa wo se obe oba na chidini na de wonye de ope wo se wo na okura Yakopon mransem nim no omo na twase ni pu na num so ne ye de engwom enti wetima ye oba na chidini de na so bia wo ye wo ya Sudan na ye fa ho nye wo na otanfo no be de ebetu na ni esi so eni ti adesium pa ko ne se Haman suban ene bonsam suban no the concentration you be a why wadwen se obegina ama Yakopon wo gina ama Yakopon dia na ne wasi ese won se wo na otaye no ebeba wo so etaye ne se wo begina se wo de Yakopon kwa na abesom no pese me se Yakopon asem no kwa na efe ho nti so wo ye wadwen se wo de ho beti Yakopon asem no so kwa dia ene edusan me hu se wo na otaye no beba so na so ye hwe awieye na Mordecai ejina no be yenkunimdifo sa na trust them no meti ase wo obegina kwesi awie na Yakopon be kronkron no onye Yakopon na ebetina so eni nti bigidi se adisuai pa no de pese enhu se ye hwe ni Mordecai ti ofam nyina so ogina pinti mfa ho ne otai ho do ko mu nyina no ogina kwesi awie no yenso so Yakopon krofo se ye fa sa kwan kro no aso de a Yakopon ba share no se na eba mu ma Mordecai sa na yeso so ebeba mu amaye we mi Yakopon share de nadum nti amen great wonderful in fact that's it sana Israel for country no sana ekoye fa so Russia Shadrach Meshach and Abednego they also face the same situation me nya sure say no mu miensa nkwa na eju for the other ones no mo hefa omu nyina say omu de da fom po koto your friends Nebuchadnezzar but tank performance nti obetumi aye part but what ta no beba wo so no ye mo a mo begina ama Yakopon at the end no ebi na ye hu no wa se ne ye say opesopam wo say na Haman ohina kasa wo but na ope to me very good eni obon samso no Yakopon wo but onzo pe to me eni wo say wo kan revelation na wo say otwase no yes opese yen koto no me wa so Yakopon wo nti odi to me ama aboa bi a yen de esua so aboa no nipa bi a aboa ndi tumi ama no na we pese yen koto no mreko Yakopon wo eno ti ekoma yen a rebre ato yen ese ye yahwe ye ene nkomhye na ebeba na kakakra bi na ye de tumi no ama onipa no sa onipa no be se Yakopon wo no yen koto no so ya fa ya ho yakoma ama Yakopon wa
yeso ye be se Haman nkrofo na omokoto ye no na esese ye se Mordecai na yemfa yakoma nyina Yakobon etimi akoto Yakobon goto amen yes opening Thompson come the back and say testing get small ones na ye fail no in trunk get ne a friend is saying little compromises no me da say nyehwe no say in the year obi na to nyo etuo ni ejan engine awoso mpona utwa trunk get no ka nyehwe say the big test ne ba obeye den Mordecai to me gina ya no nim nia ode ne ho atoso yes na ya reho ne se yete nyame fie yete bia eduane wo so na ekomode the house of abundance eba ne se ne yete mu afa ekomode yen ne nyina ne se eduane na ewo ho no e se yedi nyame asem no na yedi na eme ya sa test nketenkete no yebetumi edi so ne yenka so wedi anyahwe yebetumi ankunimdifo amen great afi yanhwe ne di awie na afi yemfa so yen addition no say yanhwe o say for such a time as this I'm ready to see young yanhwe Esther chapter 4 verse 13 and 14 na afi yahwe 5 1 to 3 no yanhwe ne si wo ho Esther chapter 13 14 and chapter 4 13 and 14 no all right inti radio say America ka say onkobua Esther say insusu say obe free emu afi wo ahemfie Yudafo nyina mu nebum say umua wano brem say umua wano bremu a ene emua ne oje besori afi baabi ama Yudafo na wone waja fie de mo besei na hwan na onim se ebre a etise mu nti na wonsa aka ahini amen na 5 1 to 3 na ka 1 to 3 no say na da etoso miensa no Esther she ahima atade na okogina ahemfie emu FM abanwa so ohene da no etifi ententenso na ohene no na ohene te na hinwa esowo ahemfie ewa ahemfie efie no prono ano ententenso na eba se ohene no ehunu ohima Esther se ogina abanwa so no onya nanim enmunyam na ohene no etren sika ahempoma ewo ne nsem no kire Esther na Esther twipini na obeka ahempoma no eti na ohene no ka kire no se eden na ayewo ohima Esther na eden na wo hwehwe eduru ahenie no fa mpo a wode bema na Esther se ohene pa ma ohene ene he ma emra epono a mereto ama ohene no asine na ohene no ka se monye ntem ema he ma emra na wonye nia Esther aka no na ohene no ene he ma eba epono a Esther etoye no ase amen yanhwe obeni chre ede na yehu no ewa ha se Esther na ase Mordecai had the warning be aquapoma no and I feel so yes I know she paid heed to it and no call her in any time and then you can't so call but on your in any more I don't my dear Yakwadani I don't know what's a tell behind Yana the crowning glory no Yana be take you up at the end of all the lessons for such a time like this and it speaks volumes can be brave. De biara die be gina mawurade no for such a time like this. Esi gina mano. Esther, ye de no kwa kwara keto ano. No onim se bre bi bedura. Obekwa akogina manyamema. Yeah. Was it time wa wo ko hinenim no. E de no ye okofa ahima tare ehye. Christ yosi trene no. Wo de wurai Niko jina ohini nenim. Tuwadi ohini hunu no wa hunu Esther. Wanu hunu Christ. Christ. Treni atare no. Eshe no.
Anything for such a time like this, I walk on once. And then, mommy, so who shall you see ba a far root in Naomi, Ninano, a crescendo, a call, I could do the end, they said, ye young coupon of Bejana. Again, they see through. So, Kwama, a dear Ben, they see through. Share a foot to her, Naomi demand root. And now you bet him this effort to Namaba. Seb or bow, bear my open on a won't conquer warren. Obakache say, now ko one, men are ko warren. A dear bay and a Esther who ye. No fa. Or say, and minister, oh dear woo. So say ye in a bar. Would ye be you see Jay? Now one will bush in a bit 3 years. Now who knows? And then at the conclusion is say, who knows say? Unamia from Sabatinama, Sabri. And it is some woman say, Esther Jinahoma Christo. Walk manema, wood manema, and it one slow, one ferry, one map bibia mono, one gina pinting, and they are safumu. Bibia secret was a walk can of greno, near Buanim tia. Esther sorry, Jina man of cray. Esther sorry, bravely to say yes and to her. Sorry, Jina. Obi ye coca meeting, ye no bakwa. And say, Pastor Charles Bediacone, I don't know, and so on. Bright say, ye ya woo yes way. Bright say, ye ya woo a quanch. Ye here unyanko pon a quanch. A bright say mo. And ya know, ye dear is young, we a banner. Some may mean was said that you won't see her. My mean, sir, their bravery, their faithfulness. One more or more, and you know, they refuse and say, in the end, you know, root woo, you know, Nasi and a yes, Christo, it be free by. I didn't come, it be free by. And you're moving in a ready. All right. Moving in a yes. Great. In such a time like this, or bet you charge ye. Amen. Amen. So, Ransford. Maybe make take a crack on no. Esther this one, the mommy, the poor woman. That they have to cry and make them come. I'm ready to say you know. And couple of friends say, "You may didn't know who are dancers so and check." Yes. Esther, no go bet matter now. Said the night a penny can. Very relaxing. Or your him. Yeah. We must say, "Bye bye." I be Canadian. Then so yeah, your couple of friends say, "Bread to say you know." Or the edge nine pence will be say yes so. Yanko can answer when chairman. Say Yanko can. Or say anybody. Yes, you make a home. If he said, "And bread to say me Yanko Pama and the to me what may be say Yanko didn't want dance here." Say yes, Yanko. Say the name of Mordecai catcher Esther. Remember, you say, "Won't look at the show." So, what's so bad? You be negligent of duty. That's right. So, you might have been a show and son, and make it seem when the woman. Also, we know who I can say in the Ebeka. Amen. Amen. I'm ready to say, a topic and I say, phrase a resonative with Obia, and the questions I am a question with Bisame. The previous job I'm woman, I may bahase. Sometimes no one Bisame who said, so I didn't know me why. Say, Jumana may yeke na makwa na say, I was say a full nyame som faso na a jumera nyame som faso. Baby, I was say, I dare yamita Bisame who say, Minquana Makwame Medokwan renew ho, what is expected of me? Na, I'm ready to say, then I met to me, aye. Mijide say, Bia, was will be sour who sa question. Na, Kosu Bisa, who say, with Juma woman, who were for a purpose. For such a time, we say, Bibi Beba, when I Juma Nin, I better rely on you, say, Ubema Ubi. And what ton and I say Jumano Ejina, and I saw no bet to me, ama unyan coupon any munyamono a daddy. Bibia ye will be ano, ye massa a day and quiet trim na ye who's am pa Christo afraid. Na am I in through? Esan say Esther air corner. Na audience or no qua and no cockun, but H who said na or hinin no sumpo a cano. Into a man kunim de eba, yes, you fancy it, we say, or sorrow. Ekaye ho inti nkunim die so ebeko amaye. Great.
Amen. Madam Wase. My idea. Agidifo menso Madam Wase say mafidie eda so eda ha. Adisia etoso dubako na yede abroad next week no yebeto aso. No so yedisia wani baje ho pa ye. Si utrase na afemi ma foster insurance. Amen. Mpae. Yere wase nyame batampa de odi abedrini. Amye hu. Say break to say no. Say you die umani di extra. My own ntiase eni atiefo ni ahwefo nyara. Na break to say no. Intimi share odi an munyam e wo Yesu din nti. Amen.